Wirigiro bwakwa murithiria wa Meru TV ntugo yakunitite na mbere boya hiri Jumatatu ya tariki 26 mweri wa 5 mwaka wa 2025 kankwatiwe ni nteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na ura wari MC wa Ruiru rera Peter Mutuma Kalembe na amenerete bunene mubunge wa Bore mugambiri ndikiri nikira kuwa siasa cia wani cia marume nende naritete mbitwa kiri atongoria ba kaunti ya Meru kana asiasa kuringa siasa cia theri na kinya kuritira akariba Meru ngwe mwandiki wetu wa nteto mwende Walaiboni niwe wina ripoti. Ura wari MCA wa Ruiru rera Peter Kalembe na ukiririte bunene mubunge wa Bore Ndikiri Mugambi na nikira kuwa mubunge uyu natabarikitie na siasa cia irumi aja mutongeria kurungama aruma the former deputy president ndinama mutongeria wetu wa Bore tukwendete kinya ketha turiana kigugu twa gukansu twakwira na bara benyume kwiba kwenda wa menta obo bakijukio tongeria bajukio tongeria butiba marumi bajukio tongeria butiba ndoa bakuruithania no tongeria bakuithirwa Bore after gugwe ikethirwa ino turo bungi bunene nkurukia ura tukuthugania utikanya utinya kanya kakukareo ndi antu bakurira barabara bakurira stima bakurira roji twitha tuna kanya gucokania migambo na muntu tubusu ndene mbio ya Buri kutirari na haja ya kurumana kutirari na haja ya kuruma atongeria bara bangi kutina haja ya kuruma mithika kutina haja ya kuruma nya governor ro umire kutina haja ya kuruma Kalembe kutina haja ya kuruithania na bara bangi bakwenda giti Nkuluki Kalembe naritete mbitwa kiri atongeria kuringa siasa itena mpathuka na irumi ende utiela iba kuritira Meru ngwe this time round twaja kunanga mathabau ja kugo ntura yetu ja kugo kanisa yetu ja kuga ujo anga no mwiriga jwetu bibi aria Buri tugataka mutongeria oke kuthomete kone nara manyangaru nethru mutongeria mwega nethru mutongeria ugatethia Meru tutiumba kuragwa ni mwe jira ya urere antu amuo tukiragwa ujo no eto ujo no na inya ugwa no eto utibio kuretera inya ugwa no kanisa yetu utibio kuretera ri utina bara injaga ri utina stima ri utina roji ri utina ambasari na no ugire no enu no muringira kura no utibio kuretera imarumie najo into enacio utiwa agatethia mami bai bathikirwe na ninkiripotera Meru TV kuma Ruiru rera nerere gicigo mbunge kia Bore mbitawa mwende Walaiboni Bwa mwende Walaiboni na bamwe batongoria ba kiama kia NUP bakerekanise mwentere cia kiguchwa ni bamenerete siasa baraba kumereria mataiti kio bunge kirisio mbunge kia Tigania ya East akema baba tongoretu ni mwandiki mnene Franklin Karuti bauriti akariba isio mbunge ki baetikirio ukaswa baruta mubunge mpurwa Buri etene kuluki Karuti na bauriti batikeyo kuthikire maurongo yara ya utambo ni siasa ba mandikwetu wa nteto Andans Muturia Wadhirinja na kulikithia mubunge weshiwa mbunge iketiganisti mpura Buri wetagatira na bonde nene gishiwa mbunge kikimbara thukuru baketha kyo atireke gena kiambasari na utemona kinyamwa komba kwithira kya thura akirana na merithirite gitambo ne maba siasa baraba kumerera matete kyo bunge gishiwa mbunge ki ateana bamwa batu kwitha bakyo mpecha na bangi bakomba kwithira bagiatwa onto mpuro wete atumba kwitha gitikanira na bonda gatira kwithira kyanania na bonde nonto parliament yeto no kuona utembe cia released utembe asharekerwa edre muchara edre nimbachare edre nimbi ndene mwaka yoko na urende kimwe ketu ite ile digare kulikira mpecha number 1 mwekoro wona mukoro murungu akuthalima kiugi kwa yakuna moro yaku bosi alana ekomi kada bosi alana ekomi mporo mwe akuthalima bana na tukuma vore kana kodhonkoma tukona muntu ngiri mirongo ele ngiri dhano kana ngiri ele ukoya wana ana ekomi na ande nana baile uwe branka kaira na bakole boka kaira baku hadi buloi ukoya sialana ekomi le ukoya kamuate kakamwe ukoya kokoro manie uwe ko kamya baile tiabange kana betaro kanini bahundoro we bakabamba wachatea wakya oke agwa elia ndene isiolo paringa akura ngiri forte ngabana akuluka Meru toringa aba million ngabana ta akuluka nene Meru
Toleanto more than 3 million. Ndene Isiolo ni anto ngiri okanegana. CDF Isiolo itengana etiganisti. Nontobala antoba nini. Bala no mwana ngiri 10 ke 40 million. Million 40. Ila tukuwasia Mbasare Fund. Ile ndene ya Yembe Central igachoka iyegonene Isiolo. Igachoka iko kwa Ndindi Nyoro. Kwa Ndindi Nyoro anabandindi Nyoro nyana ngiri idhato na maana ele ndene tigani ya hizi ndena ngiri 27 ilwa eto yao umbere 40 million ke 40 million joge mwano mwe milioni 5 onge mwe idhato onge mwinya ana kumbe zeta taidadira ende kodira ababa ngere inatoa ikia katwata loi ipo kwa nangala mwana milioni 10 ipo na mwana ngiri 10 pale nangala mwana ngiri 10 ngai loi mtoroka yao akawingiria kwa kunengelana anengelana ana maana yana bakadhoma watu ana bakadhoma ni mutewende siku peke yake wanga kwa kifakene ni bonto kuona tokowa mwana ngirigana yele amboro doje mwe tonangana ngirie ko mwato ngiriele yele tuinde tole bona medata ya kabobotani akama bakama kano popar baguthatanete na mpura bori bethirite bakitharikira bonene oro RMC o mekindo ringa blochokera nora no mwa bara bethirite bagitambio rongo boye kithomo ndene gishu mbunge ke ngakuno kaya itwari na kesi ni borikana itwari kesi ni borikana na dede tibu ichitebo ulu bokonde ko MP nini no ntobo muntu onde na akia kuromba kura kinya we mami ogenda kuromba kura no rombe na toke ave ngi muno kenne ke trombe ku ede trombe na heshima twakulania bundoki na nkomongo ya tilie oga godoro family to no emwamba otona kura otona tero chiona oga godoro morro yo to na mutongeri otona tero kuona kura oga godoro morro to na ngwa kwikorio hekera na bachukuru mimba ambeyo otona tero kuona kura otona morro yo bongata la botongata nani babu burenga kuoya ntwa kulitana chukuru muntu ena akili akaute muntu ena kimencho na muntu ena kirani aogira aetankamia secondary school akarita mwana form 4 grasine mwobo kwenda muntu yo na kubuku yo kwininya na inyo tongeria akainya monene atagiriria nde yonde aka monene atoyuri yeto muntu kenya yonde anto ba murru yo to komenyera mweko okune kuatea anto ba murru yo to komenya korevya mwana na komenyera mwana ikuatea tena murru to watankamia na mwana watake usona mwana watakutuata na mwana watamekindulia na hapana na miario yawe kwe miario ya ruao ni antu baita na ito kwenda betera bathikira pia tubachokeria tombo bera muntu muthuku meambere arakia Luke's Gospel chapter 6 verse 45 meariera warakia mithuku ethaira yumite nkorone kuna kachi ethaira yo dikwo ere mithuku Bwana Yesu asifiwe amen rero kwaria rero tugia meambo mithuku wethaira mekete mwena yo nkoro yora muthuku turakeni na manto mathuku nontu baba kuromba kura bairomba akabaina asira tomorio mwega no kholo mbere anto akarioma dakana kura no karo weyo kwaria ariyo rango wa miaka ganale mwe lekivira okwana amen kono kato arioma tokorie ore mwarongania watanwe wenga mwarongania watanwe wenga mwarongania watanwe wenga mwana mutonyo kwe kumabona to anjareri watanwe county wenga kinyeme ndinengere Kiripoti ya Meru TV kumatia nimbe tanda msumoturia wa
Iboya Adams na tutana mbere na nteto cietu antu ba mawathe kaunti ya Meru ni bejete amwe na kuthondeka ikundi nikenda bakaraniria na kumenyeria thirikari ya kaunti mathina yaraba ukilukira na raba kuria antu barabara na mawathe kuatanira na pange ikundini ke nabo antu bena mawathe nandi ni bambirite kwija amwe ikundine kwaraniria na thirikari nene nikenda thirikari iji kethere gitegera mathina bethirite bagikurukira gwa kagita gikeno iki nene muno nontu itwitite atongeria betu kuma the national government from the DCC mwanka to the assistant chief na leaders bange bonde ba sub county nikenda tomba kwariria mantu ya disability then sub county yetu iturati nyuma muno nontu tutirari na witi mbere bwa ku organize groups na ndi naru atuyite kwira chiefs betu na assistant chiefs na other leaders baombe kututetheria nikenda tukomba ku mobilize antu bara bonde bena disabilities and their caregivers kenda tumba kwithira tukiomba kuwatanira tomba kuthithia groups ira igatuma tomba ku receive government services batuka tugiritwe muno nontu bakiatho kikiru ari kira kia bitano kuthithia nontu itubuthitie biatho ya bibingi sub county na ituthigire sub county 10 tuimeta Meru County PWD forum na ara tukuengage stakeholders ba county government, national government na partners na netwigetio tona gekeno muno ria tukwithira tukithiuruka sub county cietu tugakarande na thirikari ya national government na county government iri amwe tukomba kwaraniria uria tumba gutethia antu betu ba disability ne tonto census ya 2019 yaugire Meru County twina population ya 49,815 na turigwa tukenete muno ria tukarande tukathugania niku tukarita antu bau bonde no tukinya network yetu itumbite ukapcha bonde yombite ukapcha around 15 to 20,000 PWDs kwa no tugukarande tuikarande nikenda tumba kumenyera tugakapcha bau bangi tutiumbite ukapcha unikira kyangwiria antu kwijia narua imantu ira jomba kwarua muno jakonetie antu ba disability ndu tukona kinya ubichi yetu ya DCC yago yakambiria kuthithia kana ikathithia kinya bioro bila antu ba disability bomba kwithira kinya bongo ba bagitaga na bungi bura woni bwangwiria sana kwa gwatuika wondi chetu chionde antu bara bena na bara ba kugirika kana antu bara ba kugirika bete baka register kiri dispensary ya chikwao nikenda na bau bomba gutungatirwa kana antu bau ba kugirika bomba kwewa ndawa neara nandi romba riao ni antu bonthe bena disability bakethira bakithwa na bethira bakiumagarwa na kwandikithwa disability na tutikumeina bari nontu ko either kabaithi kana bari batikumenya ati babatikumira bakaomba kuthithirwa what we call medical assessment. Medical assessment niyo yomba utuma antu bena disability bakaomba ku receive government services nontu ba receive the e-certificate e-citizen certificate ikaomba kutuma bomba ku access the government services. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam na uneo twekida katanta kiri nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya kwendera kaita kathongi kayuri ni tharimu bya murungu mwene nya mbita wa Tiri Babu.